horas madihita sa sudi paparan niyo puta sila isabungan si walut trupuk na marujahan sila lain na bulak. Di lihat do petik kitu hita naning manangi-nangi nalapatorakon tari ngotu sinamok sitobol do Rabu Pinudun. Ala na masuk daftar ni kegiatan ni sekretaris tadon budariota tapayu mata bigima pangatusiota do panorangon ni narasumber opu Depin Sialoho berusia gian jadi panangi mahita asa rapat hita manangi-nangi jadi payuhiton mau lihat mak horas horas mari kita peparanda puta raja silai sabungan siwalu turpuk namar hojaku silala hinabolak khobar tu materi dari pasatnya mata prolog nakin ima sinamon si tebol do Rabu Pinudun dohot namasa di Jabodetabek do ate Jabodetabek. Nah. Dihamu akka manami molona julu dang ditada ulan ujuk taruhan jual dohot alap jual. Nah terjadi do pergeseran on seiring do perkembangan ni waktu perkembangan ni zaman ate. Nah ditada na julu sia sinamot ido. Moloi dokon sinamot sitobol ma na baru dapat ahon sinamot Rabu Pinudum ma na nang ido na jolo. Sian rumang ni sinamot ido tarboto ulau di halaman di Paranak marang di ulau ni di halaman ni Parburu ate jadi perdomuan na tu sonarion molo na jolo di dokositobol sonayon di dokma alap jual ulau di alaman ni Parburu Parburu ya moloi doko Rabu Pinudun dus mainon turuanginon ima ulaon taruhon jual manang alaman ni paranak. Nah, ombak najulo manang di luar nasing beda ratu kita di Jabodetabek dah. Dah. Ya. Nah, bolo najulo didokon sinamot sitobol isima sudi aka goli-goli ni sinamoti suhyap pang naopat todoan panadayon asing ni olopolo nunga dison alai molo pajuhutina dan termasuk dison asing do pajuhutina paradion ni Paranak pajuhutina ate jadi ditiki neng pesta juginon adorong so pesta juk di manugut nai molo si ulau ninon di hutani para Parburu Roma perhubas ni Paranagon tu hutani
Parburu makobasi pinahan nong diboni na sida. Parhubas ni para anak makobasi di halaman ni parburu makobasi ima pajuhuti ni pestai mana julu. Jadi parburu ro holam mabuan ulus dohot dekke para oh ya masih tobol lagi ngai para di nasi date molo idahan ale molo on pajuhutina di parade para anak jala di hobasi sendiri ate di hutani parburu ima ate ale sesi tobolon nakin unga di sosude goli-goli di sinamoti misalnya molo 100 juta unga di sinon suya pangnopat unga di sinot todoan unga di sipanadayon do akalan asing ni olop-olop ate jadi dang pola be di mangajana inon langsung ma parburuan pasaton tu hasaatan na ima molo istilah sitobol. Nah molo idokon Rabu Pinudun. Rabu Pinudun taruh jual di pasahat pararak sinamot nungai sudi. Di pararak para dehos sudi si. Jagalna do dia sudi dan itu parburu ro holam mabuan dekena dohot ulusna ina ba alana dihutani pararak rona sida ringan ate ima maknana molo ulaun najolo ima Rabu Pinudun ate nah sonari teknis pelaksanaan anda molo si ulaun si tobol ima alap jual di hutani di alaman di parburu sude paranagon rak masuk dong rak masuk darong di son panggoraun tu hula-hula ni paranak alana sama-sama na diudang dong sama-sama naroro na sida sama-sama na dia bangan ate sonido nang sinamok Rabu Pinudun alanaon di alaman di paranak rak masuk do parburuon dohot hula-hulana dung mangarade paranagon dohot sudi odoranda do hula-hulana sudi unga mangarade di bagas baru masuk di johon nasida alasanna dang manggora hami di hutani halak molo parburu do dan itu nama kesuhuton di alaman di parburu itu ke pararak dan manggora hami di alaman di hula-hula nami rak masuk do hami ala hami sama-sama naro jadi lumayan so ini sebaliknya jadi itu saya singkat-singkat di hitan dan ada pejubun hurung di hula-hula imana masa na julu nah molo tamereng nunuangin nama sari Jabodetabek dan itu natape di alaman di parburu natape di alaman di paranak kedua belah pihak mejo horong di hula-hulana dohok tulang nabi alasan alana hamil mahudang nasida molo paranak hasuton dan itu hula-hula ka manggokon hula horong di hula-hulana parburu ka manggokon dan kita dah hula-hula nami hamil mana day alanido wajib mejo akka orang manggora orang di hula-hula nami do tulang nami so inang sebaliknya itu alasan on dan itu melonakin alasan sama-sama naro ala di sontor sama-sama naro alerona sida orang di hula-hula kudo tulaku dengan sahutakku ala ni gokokku dan itu wajib jon nami jadi itu ase
nama sa di Jabodetabek begon, maju horong di hula-hula, do tulang kedua belah pihak ICP, nah gawe bolahan amak. Itu alasan dah, abang dah. Unang dipertentangkan, nah dia pe alasan non, bah ima alasan, masing-masing alasan ini didukung oleh argumen. Nah gitu, alani ido nuangin namang, molo adat nama satu laut di son, jarang tersona jarang tabigi istilah sitobol dohot rabu pinudun. Alana najolo idok ko sitobol alai suhyap pangnopat todoan pada deong takas do pasato muda te kan ino nuangin gabe diigil kan berarti dang sitobol be. Jadi ujung nama go mahata sitobolon sinamot nama. Yang itu, dong taruh misalnya, ya bilang-bilang di sinamot 100 juta alai. Pangidon na doon lagi adroso di pangido, di dok ke pihak para lagi dok. Molo suya pangnopat, todoan dok panadayo takas dok. Pasaton nami. Molo na julo na kanong bi. Ido asa na kanong bi istilah si tobol dot. Rabu pinudun doangin on. Ala saya lalat rugi perburu. Dan husinol laona. Arep terjadi pergeseran ini. Itu si tebol na julu ngasing doangin on ala nido mago istilah si tebol do rabu pinudun. Molo si tebol unga isu di akka goli-goli ni sinamoti. Hudi asatan na asing ni pajutina. Gitu. Jadi dengan orang bayi mengajar non tua manguda no o pasatam unga be ipasat perjolo adoran so pesta ujui. Dan itu Yang lebih singkat. singkat ini jolo kan. Yang perhatian. Na palilik ko tong isa na olo pator para main itu. Dia perbedaan na ate. Jadi ala dito nuanginon jarang tabigi terkira nasoya beta bagi istilah na di kita Jabodetabek hata sitobol do rabu pinudun molo sitobol ungai sude include apa di son idokon sitobol ale adong dapat exclude na ima suya pangnopat todoan do para dayon dagi do parsuhian do akadia sude dang adong beinon. Jadi, dah kono besi tobol. Do sinamo nama tado kerat soban ada so nambani hukum. Isi itu terjadi pergeseran nion. Ase jarang tapi gino angin on istilah hata si tobol do rabu pinudun. Ate. Jadi no angin on molo pangulihon anak do. Pada pemuli boru dan gitu no repotan justru pihak hula-hula. Ini no angin gawe hula-hula do para dihon akan ada kotus siate. Ini alana bulan anak. Imana masan wanginon di Jabodetabek mula tak perlu hahonate. Jadi adong nabe mungkin ra sama di dokon dia mengudakku pusara emena masa di gaga ursa ina masa ipa hula-hula. Dan itu molo gaga ursa emena masa aporotat do kan? Ya, arong naman tokon iya sinamot ni boru ni rajay si tobol rabu pinuru ni na ipadomu. Bah, iya nama pesta. Itu to kan? Itu kan dalan na marate. Ija budi pararak daw, ija budi parboru, ito tadi parboru daw. Berarti itu to nga bate. Jadi omba artinya perlu pakai otak. Marat kita memakai akka istilah-istilah. Si tabol rabu pinudun inna bayi padomu. Ia lama di pararak, ia lama di parburu. Na dua kali pesta, dua lagon. Dua saya sudi. Mar pesta yang tadi pararak, saya non mar pesta ijaburi parburu kan. Jadi Om Martina perlu kita marat memakai akka istilah-istilah. Molo si tabol ma. Rabu pinudun ma. Unang idokor si tabol rabu pinudun. Ungah yata dopi. Ulau ni par naro ima
si sembiring kemarin. Kan ini dokter si tombol Rabu Pinurun nak be. Ipadumu. Berarti dia nama pestai. Sada sian sian Sumatera, sada sian Jawa. Ilau tima pestai ate. Alane jauh di Paranak daun, yang tadi Parboru daun. Ilau tima. Jadi udah ipadu matong si tombol Rabu Pinurun ya. Si tombol Rabu Pinurun marajana minna. Aduh, ngasal. Mau si tombol mah Rabu Pinurun mah. Dan itu ada dua istilah don. Pada daun ise na mak bola hana mak. Ate emang ate. Jase takas taboto ima pengertian pangatusion di tombol Rabu Pinurun na julo dot tunwangan namasa di Jabodetabek. Bahasa istilah si tombol do Rabu Pinurun ngatar sona jarang tabigi manang tarsona deboy do kor dakyabe tabigi alana nga terjadi pergeseran ini si tombol inna na jolo dan gitu ala yang go suya pangnopat to dua do pada dayon takas pasatun muna berarti dari si tombol. Berarti kesimpulannya guru, dang boy apa menangkap terus siapa kata si tombol apa di Jabodetabek. Dan nggak bisa lah. Dang boy apa. Mau lo lihat si tombol, si kemanat, udah terjebak. Si tombol lo indah para nagi dah gitu. Itu Parboru, dah gitu. Dan gigil tidak berarti anggapan dia lakukan berarti all in. Sinamoti mau sih sudah. Tu goli-goli di sini berkasatan lah. Kemana ini saya sudah dipatakas. Dan udah terjebak tu ini. Dan gitu. Hasil masih nama ala yang go suyap pangnobat tuduhan pada dia takas tu pasal tu mun ada. Indah Parboru molo nang dihatau sianon. Ala molo atur dihatau, pitor dihatau parada ko. Hasom bilang-bilang na ala yang go suyap pangnobat tuduhan do pada dia takas do pasal tu nami. Harus nunggu do kosong di sianon ipatakas tu pe sianon dan gitu. Gabi, Allah masih patah muruk aina sebegi hamuru hamir aja na minakim makatai kan mulu songonaw taruh do kode. Aina kiping do kode mang basi ulah kono muna musi. Allah do mato songoni. Dan gitu alame juang. Jadi tidak hirana soyar gai kita nama katai. Nah anggap do radio siga-siga no angin. Itu tong prinsip ni bahkan abre takas menurut dolo jala ulaud sadari. Ima mebat molo kita alap jual, taruh jual. Itu tong dan gitu. Dan kalau pada kason nabi kan, itu makin. Mau lipat tangi alai sanksi. Unang terjebak ando si tombol na. Di atas si tomboli. Itu masih bawa harga yang gila. Ada yang Parboru manurati. Alan itu ipatakas dan gitu. Alana kahata nama kata unang teradong saling terjebak. Nah ya ada soal ini terjadi. Buasa dungiyo ison ipatakas Parboru muse. Nangarong do terjadi si tobolin na pengertian dina sida pengertian di para anak ngai sudi HP Arab rohani Parboru suyap pangnobat turu do pada deon takas pasaton na alan sumarsiat tusan naik mamarsiat Tuhan Iya pas ate jadi ibarat nabu yupat orang amang mulai tema molo tungarong na orang takas boy mara hite dina mara kasih muna rapita mar sitariasan partikero di pasar time itu kamu putima emang tuh Mempas, mantap. ayo mantap ya mantap kan oh syukur patak gitu tempurun baik nama udah apa kres ada Arab si suku nama bah memang tempurunnya dulu si Parboru kan itu Maksa-maksa. Jadi mulai tema di guru nami. betul lihat ya mudah Sebenarnya kalau tak ide do
alat jual dok taruh jual. Sebenarnya molohita para anak mana molohita udah dia dong nah lebih membensangap kita. Waktu udah belah pihak. Ya. Mengenai taruh jual itu karena alat jual. Oh ya. Nah, Ya. oh, dia menang sangat kita menang sebagai para anak, menang sebagai perburu. Di antaranya dua. Oke. Ini mah. Jadi mau lihat Pak dia mau apa udah teh. Mau lo tarik kok sangap do. Dan itu dang barangnya mengalusin aja dulu do wangin alisin wangin mah gua alusi teh. Tabain sara-sara si ulau kan yang asa sangap do kedua belah pihak. Berimbangkan balan. Dan ada asa sangapon oleau dan ada. Mana asa sangap olea dau. Sama-sama sangap. Bahasa buisang masangap alasi terus niroha. Nah dia behon sama-sama sangap. Dang barang yang mentokon orus sangap orus dang barang yang mentokon semuanya teh. Nah julu aturan suadonga barang yang mentokon alin wangin dambe rap sangap. Mau lihat Pak? Ada suku-sukunya emang udah opo derisa. Mau lihat madi kita. Nyan sebetulnya tang na pola tu substansi nanik sukunoku. Nah dong do sukunoku di masalah kata-kata nodo. Sedia do kata-kata maddo rabu pinudunon. Aduh dasar Rabu pinudun. Ya. Mau lihat ya. Mau lihat ya. Jadi rabu pinudun emang udah sada kiasat do emang udah ipudun. Ipasada. Rabbuna ipasada. Rabbu-rabbuna ipasada. Dan itu artinya dan itu melosi tobolin sampai sedarion dang dapat do definisiun alai holan nama dahon si tobolinon ulaun di alaman di parboru molo rabu pinudun dan itu di hutani paranak di alaman di paranak dan itu ipudun inna rabu inon ipudun dan itu jadi kiasat doon melambangkan si ulau nina songoni. Liling-liling terjadi mah bergeser. Adong mah istilah alat jual, do taruh jual. Kayak itu mah udah. Molo nungga dihatai taruh jual, do alat jual. Dengar dong be istilah si tobol, do rabu pinudun mago mau digetihon. Taruh jual dua. Iya. Apa udah. Versi baru. Mago ma istilah si tobol do rabu pinudun. Alana digetihon do ata-ata taruh jual do alap jual. Itu raikat belum na jolo dengan tu si halak ada taruh jual, ada alap jual. Kayak nuain. Nah itu ada halak si tobol. Oh, itu tadi parboru. Rabu pinudun. Oh, itu tadi paranak. So naik terbalik. Taruh jual. Berarti ihu tadi paranak. Alap jual di tadi perburu. Mulai dok kalau si topor rabu pinurun, aduh lapatan dia kan nggak terbalik nuangin. Pengatus siapa? Itu adalah pala takas di patorak kami di son. Perdalan ni adat si tobol, si namor si tobol dok rabu pinurun, nda julo tu nuangin non. Mau udah jadi tadi kon. Aduh istilah di rabu pinurun hanya kiasan aja itu ipudun istilahnya ipasada. Omala de roham huson hola dekke babok kamu dohot ulus ini nama istilah di non ate Tadi bapak Ya. tua, jadi berkembang mamu sese keterangan di bapak tua bulu di alat jual manik taruh jual. Ya. Jadi fokusnya di perburu donate. ya Jadi hira perburu na Mengalah. jadi fokus pakata yonon Ya. bulu di alat jualin na. Ya. Berarti imana do pai mahor ro panguli. Ya. Ya, ya. Jadi Ya. bulu taruh jual batong ko perburu do nalao. Iya. Jadi bahasa ikon beruon nagabi patokan. Patokan pakata yonon. ay kan nama nguli do hita kan nama ngalak buru do hita Nama alat buru. Taruh dulu. kan panguli kan Mulu. buru muli Buru muli. kan do nah Jadi bulu taruh jual. Ala komma. Bulu do nalao. Iya. Bulu alat jual. Tongku siya buru do kudu mana. iya Panguli. iya molo hita ro siap buruan molo ro siap bawon siap pihak paradak
Molo taruh jual, honso kan paimahon mula-mula naro, molo alap jual, onto namorakan. Ido saya dong sama-sama suhut, isa dong suhut na niabangan. Artinya molo suhut na niabangan, molo ulau taruh jual, berarti parboru mak suhut na niabangan. Artinya suhut naro. Molo alap jual berarti para anak mak sama-sama suhut dong kan. Ale suhut para anak mak gabe suhut na niabangan naro. Ini ate. Mau lihat Mak? Iya, ate. Jadi molo sianok kita rakin cepar boru bisa jadi objek opak kata yodeng itu ro marang paimahon. Home and way. Para anak besok itu toh. Home and way. Timbul masuk suku yang mengudahkan. Dia ada sangat. Atau tiga sudokon. Rap sangap. Berburu mana main ini mana barang. Dan barang yang mentokon odo sangap osada. Rap sangap. Alalnya dos ni roha. Hidup. Alim mulu na jolo mungkin adong alus nasi ngate. Tarina marate. Oh, weh, ay. Sesali dia udah makata ya di ujung-ujung nih. Baik, memang udah. Jadi mulai tema tu narasumber nami. Jadi naman kun ima taringot tu stopball nakin. Berarti mula pengertian stopball berarti kan nggak include. Iya. Jadi mula include berarti kan nang mardar besi panadeo kan? Dao. Berarti ulus pedang mardar. Hola nulus doro. Karena kan nadong do hita majalo panadeyon baru arong bisa hita mengalan ulus. Oh, aliyo nga di sinamotor na kisi tombolino. Nga di Berarti son. kan dengarong be songon pasal mau ulus tu pamarai pasal tamu ulus tu son kan. Oh, dong, beso toto. Oh, kan si tobol kan maksud tu kan include. Husodo. Aliyo mo lo pihak para anak kan daw. Kan on sinamotor ni lihat. Om mara sinamotor daw kamu bagi-bagi dah. Kamu mengaturkan ini luangin. Dan naman dokon hurwalain ni ala ko kusuk kuruha. Nang sahak maulus menai. Kadang mungkin majalo do isok kan. Iya. Majalo nang kan nga nilian nak kisinabot. Tek gip nga di gipon. Tek ma. Jalon na ulus ma. Hudi hasatan ni uluson dan gitu. Ida mau dah kon pembagian di sinabot ino nakin goli-goli nai. Nga omma dah bagi-bagi hamu. Berarti mulai pasat stopball na berarti kita mana mengatur lon. Iya, parboro. Jadi sini doang tu tatik kini non naro siai. Mas stopball beroham kalau duduk maris nenai. Nah kan salah pengertian. Ini perlu si tobol di sana, sarupa do si tobol di sonon. Nang ibuaton adat nesen Sumatera Yuson kan. Ujungnya kan mengalah do. Dan sida itabay do kan aka panadayon. Itu istilah ni yang mau date. Jalan ngi lalako kan. Marharugir do mau dah. Cuma akibat salah pengertian. Alang sumarsiat Tuhan yang marsiat Tuhan. Iya. Ayo mate. Mulai tema. Alam takasra pangatusyota. Molo arong na hurang takasan na boy marhite-hite grup ta. Alamat tanaulion nanonginon. Bohita marsipatakasan natin siyate. Asyaro takas. Jalan molo dong ro siya suku-suku siyan akan asing nga bohita rak mangalu siyate. Mulai ate mari kita. Marsangak matuata, marsangak mau puta Raja Silai Sabungan, marsangak mana kita peparanda puta Raja Silai Sabungan solo turpuk namar hauja tu silalahina bolak horas mari kita. Oh. Ya.